Kani gade ka Pati CTV. Henne kasngi ka katsan tarik uluber kinong kit kam snong ki pat ba jong ka dorbar snong maureng keneng rengkat kinoi lam kaseng nyau trap youth council kilawan pediang buram yu sordar jong snong maureng keneng uba Peter J Lawai hadin ba kayeng bishar kala pala jemen no yu hadin abnai tam bola sasen hapatok hadin bola mi na patok ki pat ba kila ablupa hasurok kila pediang buram yu da ka ba adik senteu bat kedom bat danru kilong kami kibala jau oman Bancu pengemau ba Peter J Lawai ula sakam halor kajingsa keno abau don keti ban penyesok ya kinong le bejat bat kesamla kabala sa bat bor kram dalet ujor sekipulen kabala pelong ikipulet ban kem no ya u bat ya orang ba dong kedong maumang na kali ang junga amdon kanu no gijing kupot ino ino namangi don gijing saknya ya kekut ai ba kekut kan ai gijing bisar ke bohok tang kata he na kali ang junga so kono teman ba FIR nomor kilo dapat ujar FIR mah lokto ka jinja nomor amdon manu lo baca FIR ngi kabalongo akalong kani gede tang cipmi khobor bu syukno baik bade ban kem yo ba snang baro ba dong bat na kata kata ulah kem ngi hari amdon na kumbai pa bat gijing kem ru kalong ke bom syai ke bom thau gijing khot ngi population kalong ban I statement ke statement ki claim sim khot ya office ban sim statement hatai ro claim sim tang ko phone kuai ko sadar su ong bela arrest im thau halor ka ino ri mada dan kata kata usim belakang kem dan esok ban kebasa ingin habis kun kum kain nam tabung in bis yo la jong Kani gade ka Pati CTV.